Miteto Jamilango na kuleva gani kutiga ngani mbikani chiza jamani wakuyogula kutiga malumbo chingani mbonchizi agaweni miteto Jamilango pauje paguluze mumbadi jandanda panalungwa jetu wapika ni chizi mungani jaulambagwe ni waiweni kutinga atamani ngwikwi pakwambaga mumbadi jaziga dile ni watu uzizi ya chuze mtalaga achino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah yamishi da Allah subhanahu wa ta'ala kuti alhamdulillah audi jo yikanika ni jira mushafi marengo pekiji mando kuvikanira kwamba gayanda mu yabandu dini rayini ngo tashibure kuti ni mpaka iwe jaizi mungu kulombeza amazeto bari jalambao oyiva kuti asimone wao kulomberawo balete deso zeshe udoje nishana kwete izakumura khair. Assalamu alaikum warahmatullahi. Twapike ndepelanu ngwa jetu chiuze chabako ete pakwambaga miteto Jamilango ndezinoto yekutumika ga ulamba gwe ni mundu jonga kuombola kuziuga jonga nganda matanda mwele male bigongo umanyindizi wa dini uvele wetamba zikuche mpelaga mbwani nijilemba dinga nijiwe jeune nampu jivele je shekha wetu Abdul Munzir nichina wilanje shekha wetu Abdul Munzir kutiatu zadi chiriye mubadi jine jaziga dile pakwambaga miteto Jamilango ya kutukulama na alambe tu panango kupika nila kwambone. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ويمثل الله سبحانه وتعالى نكمل صلاة السلام زنجاو للمتميك محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتشوج شفي كنيسة أقول يا arozile kumanyidila pakwambaga mundu kwalomba alambao akwetashi mwene wao nibadiji babanja kaneko banja jilani kurokoneshela sano mwanjawa yakombolekaga ni kwalomba alambao paujipa kulikanga na nashi mwene wao ni majibu niga kuti yakombolekaga mundu kwalomba alambao ninaga ashimwene wao adiwalirle kakonaga katatu kwaleka kandanda ni kwaleka kawidi mpaka katatu naga kadika kwanile mwanjao nadi akwetenjo taja kwa lombajo komboleka kwa lomba yangadi mavuto mudini jetu ja Islam nizoni komboleka mundu kwa lomba vamazieto ni kulikangana nao kaneku ni kuja kwa lomba shemu adiwao yele nombe iwele nditu ya kombolekaga tumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam walombe kazizi Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu walombe kazizi mwanagwao Juwadina Ruqayya ni walamilinao radiyallahu anhu faandawi javite mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kungondo jabadri Ruqayya wadiji nditu kwa kulwala Uthman ibn Affan gana kombola kwa ula kungondo jabadri walwa riyaga wa marieto wao tumadi shiwela kungondo kula bazi ba nyumava nigaone kagamadilo bakumala kwa Ruqayya tumi sallallahu alaihi wasallam tawauzile bazi ni walombe kaziriziro ni Ummu Kulthum ni walamili Uthman radiyallahu ta'ala anhu fakabandawi jawamar li Ummu Kulthum mushaka shanaini shahidriya ni komboleka kwa lomba wa mazieto ni kutama nao ni kwaleka ulombela ni kuja kwa lomba abwao kabena shemu adiwao ninagama kaleshego gadiga kwanile yani mushiari shashiragudi gunishi Islam mate kwaleka katatu na mbonaga kwa wika hapa mpeve kwa lomba mamazieto na abwao kabena ni shemu adiwao ngana hiyo nditu ikomboleshe Allah subhanahu wa ta'ala akanyiri yala kwa Qur'ani atitukuti wa antajma'u baina al-ukhtaini iwele haramu wangania matepa kwa lomba shamarieto wamarieto ni shemu adiwao iwele haramu na mbulongo lije kwa lomba ni utameje nao mwine na gana mkumala ni kwa lomba shemu adiwao yangadi vuto au kwa lomba ni kulikangana nao ate kulikangana nao kwa naga katatu kelini kwa lomba waneo yele nombe yangadi vuto aya jibijitumishe alayhi salatu wassalam fanadiziku waishi sahaba Juwadina Abu Mayruzi ad-Dailami jwalako sahaba jwaku shilambusha ku Yemen ni waishi kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni wazalga ya kutibazune nombele mitala na mbona lombele wamarieto ni shemu adiwao mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liwatirle bazi belebo kale seje wamo nkashigale ni wampebe wadigongoshi Islam ngashikunda kwa kwatikanya wana wawidi
ni insha Allah taala yalakwe ni yakuti kapangani linaga mundu udiulashile kwa lomba temwadiwa obankwenu bamwaleka ngene nawo bate kwaleka gakadi kutiata ame kakwana gakata tuko peleni kwa lomba gaganeo nizo ni mundu kombole kandi tu kwa lomba alambao linaga adialekange ni nashimweni wao kakwanaga katatu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbiya rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Vile avelesha khawetu Abdul Munzir wadije kuturadi yaje kutikalame ni wanyalambe tu miteto jadini ningo kulupidila kuti wote tupikani chiru mokoto baadhi ba kutaka utendele akuye miteto jandamo ya dini ni baadhi ya kwa chinjangu programu adiji kumpata kutochelaga kuno Barakati studio akuno ngomania kulemba kwa ambula ni kuchapa malewe meleune Abu Khairuni mwachaka mchiru cha Ustadhi Abdul Munzir ni kwa chanu kwa chinjetu wankujipata programu jikupitila mu YouTube baadhi ni diwetila paripu kutoma richikongo chetu ili mchechulete kuinani ni kudilembere ya padidi baladia shejewu ni kundio kwa kwa kabelo baadhi kwamba kutoma rekele kabelo kaka niwe tayadi mwejo dilembere kutiyorebeto kutumiri ya mu YouTube kimbeji wa kuipata mudayo jambone mwachitema soni mu mauto gambone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miteto jambi lango.